Australia Thonozamna Miyambu, Mami Mapao da Taramukcheri. Impact Entertainment Channel da Sandokcheri Baso Asif Midyang Tabiri Bapumna Makpu Ahanwa Maktada Nolokche. Today we bring you the latest news and events from the world of entertainment. First of all, thank you so much to all the fans and followers of Mami Mapao. Mami Mapao gi mamangda sandokchakiba nipan laksuba episode ta miyamgi comments, suggestions amadi appreciation singidamak thagachari. So asi hena fajaba hena mapungphaba ama oinabagi-damak hotnabada adumgi support yamna changi. So folks, please keep supporting Mami Mapao. Their subscribers ngasigi mapan laksuba episode asida thamjariba pujarakliba Mapao sing khanghanjagi. Ngasigi ahan boina thamjariba Mapao asi Film Forum Manipur gi 13th Suba Foundation Day gi Mapao ni. Ani subada thamjariba feature film Tom Tinsel gi making ama. Ahum subadana Wang Magi Khoimu Manipuri folk fusion music video release ki paudamama. We have Mapao on Kutsa Ani, a feature film celebrating on its 50 days screening at Friends Talkies. Feature film Korongan Batu Usa Cinemada release Tokibagi Mapawama. Thajagi Helmet Film Niko Puzarakli Miyamda Kudol Togodoriba film Asiki Mapawama. Loinana Aroy Baoina, we have a sneak peek on an upcoming event. Play the moment. Film Forum Manipur ki Tarahumdoi Suba Foundation Day MSFDS ki auditorium da haukiba tang kunmapanda pangtokre. With much fanfare and performances. Film Forum gi Tarahumdoi Suba Kumon Thorum Haukiba August ki tang kunmapan Laibak Pokpa Numitta Manipur State Film Development Society gi auditorium da pangthokre. Thorum gi manung channa ayuki matamda Movement of Manipuri Cinema haiba hiramda Extraordinary General Assembly amasu pangthoki. Nungthil gi matamda pangthokpa mapungoiba thoramda Minister L. Jayant Kumar, Film Forum ki Chairman Samjet Saba Mangol Jao, Loinana Art and Culture ki Director Dr. K. Sushila Ohumna Mayai Tangbal Lauduna Sarukyaki Thauram Mapung Fahanki. Thauramga Mari Leinana Mami Mapao ki team nasu Thoidok Hendok Laba Maming Leraba Mami Roy Amadi Lam Masiga Mari Lenaba Miyoi Kayagasu Unaduna Wari Watai Kaya Saraki. Hi guys, this is Tenzing. And I'm Strella. You're looking gorgeous. And of course you're 9 feet tall. This is one of the most auspicious night in Manipur film industry. Yes, of course it is, because it's the 13th Foundation Day of Film Forum Manipur. The night is going to be full of entertainment and the stars are going to perform on stage tonight. And you know what, Tenjing? The stars are arriving slowly. And you know what? Again we're gonna take them to you right now. So, are you looking forward to someone? Yes, I'm looking forward to meet Sadananda, Denny, Kaiku, Boni, Gokul. Oh my god, I can't alright. say it properly. I'll go and search for Biju. And hello, I'm here with the chairman of Film Forum Manipur. Hi. Ngasigi Film Forum gi 13th Suba Foundation Day asida thainagi haidi ariba actor ama oina amasung chairman amasu oina kari anoba actor and actress sing da kari paujen pining bagi have them thanks share to you. Ngasigi Tarahumdoi Suba Foundation Day akoi gi Film Forum Manipur gi masida aina hajening badi akoi hojikti akoi leiriba artist sing adagidi technician sing hek film ga mari leine bu khudi makse hojikti anu wa khalola ma la ena khali maramdi noina su uri duni ngasi ga wi Tarahumdoi Suba Foundation Day sida piriba cooperation piriba support mayam thina takpadi handakti akoi gi iho amadi leibugum batawi aduna akoi tungda sangsang ge da khongjang kaya da film forum toro pa thabak kaya da mayam si yamna pangal leiba cooperation piraktana support piraktana aso mai pakpa mo oibanga mani haibase aina thajai. Thank you. Babona khwaidai pamna chabi ba chinjak se kainam tang haibi. Khwaidai pambam hayo haragadi nungti gi sada bya da boina sari bache insang haragadi champut
Kaka ngasigi 13th Foundation Day of Film Forum Manipur sida kaka na mayam da phongdok ningba wahai khar khadang thang biramo. Tasengna yamna changlaba chahi tarahumdoi gi film forum gi khongchat sida handaksi anauba lamai mamu hangdok podona akoina phaujai maramdi kaigino haiba matunda yamna kuina mangjarakpa yamna structured oiba film forum mama haibadi Manipuri cinema se hauji tamna amuk sitharakpagi mong lakpa sida tangai fadana Achet pa foundation ama filmmakers mayam gi foundation ama mathau tabagi tangai fadaba lakpa matam sida yamna chanana handak la iba film forum gi executive body sing asina anauba vision amaga loinana hoji Manipuri cinema say not only in Manipur Malayam gi thakta international level da pukatpa ngambagi anauba vision amaga loinana hoji kayatlon mayam semdana ngasi maktada ngasi akoi gi foundation day sida akoi gi foundation day gi ayuki sarukta extraordinary assembly tawdana mayam ase tachenama nungaina Manipur gi oriba filmmakers singi thangnariba crisis mayam ase present crisis of cinema in Manipur se naina kiba loinana mayam na hojik foundation day gi formal function da minister masamana anauba oithokpa yaba possibility mayam thambiram dana film forum da amadi filmmakers sing da anauba thona pibi ba simak hairiba ngasigi numit asigi yamna mamal yamba adugumba akoigi benefit hai tare akoida kanaba aduguma posak amani na haijage aduna leptana sumaina changchen ba taragadi Manipur cinema gi khongchat ase soidana mai paktana malem gi thakta anoba Manipuri cinema gi phida mu kanma ngamgani haibisi thajaba. Hello everyone, we're here with the team of Maipa dancers and also the choreographer of this group. Hi everyone. Everyone knows him, so I wouldn't be introducing him again. Ngasigi moy na sagadoriba dance si kaino moy gi manung the theme laybra na siya story pibangambra or what kind of a dance is this? Actually, like initially, how say say like 17 minutes muksang edo dance performance tang thokani na traga entertainment piba dangin na taba. Like it is a collection of the sweet memories. Like starting from 1972 matam gi Manipur, the black and white film to the digital era, and the whole say when comprised of laga okay modern freestyle dance. Koi all songs singing new songs for the when composition am same baneba. Like it, I think all the film fraternities they will like it. I think so. I hope so. We sure do hope so. Mingkay kau get? Leo. So Leo na tawdo sa zik Tenjing. I need you here. Tenjing the dance. Mali dance am hikta bani ko. Dance step am tang tambiyo. Yeah, you should do that. Tenjing na nahan ganu ko. Ha. I'm bad at this. Thank you, Leo. Thank you so much. That's us, the Mami Mapao team, having fun with Maipa team. We rocked it. Tenjing got ditched. Okay, see you next Sorry, time. Tenjing, sorry. See you next time. I'm so sorry. Hi everyone, we're at the backstage of the dance performance for tonight. They're right next to us and let's meet them. Say hi everyone. Hi. Da laksma ko ngasi choreographer gi team represent to boy ngasi performance utkadori bazida. Kay dance no show to gadoy je tarahum rak suwa khoi gi foundation se si lak pajida choreographer gil gi maikai digi haiba thorum se khoina mapung phan jaboina thorum se khoina nungai phungtok koina akoina ngasi gi program se gi saruk amoina dance ke show je tobani aduga aina ngasi uche duiba dance ate gemna te khoi remix ni folk to gi base to ba horaga marks the contemporary aura ani adi hip hop aura kani adi gi body slow movement adum khrai mixer je tawra khoi Manipur da leriba si karai bo sang da khoina dance se show to ba yai habigi sang du da khoina uthokpa yambagi tanja do lawraga haiba graph se semjar ngasi show chadni Hi guys again. I'm here with the most charming, the most cutest
my role model, Mr. Sadananda. Thank you very much. Thank you. Ngasigi 13th Foundation Day asida mayam da piningba message amatang leibibra leibiragadi amutang takpiyo. Aina haijaning basi Manipur da leibiri ba chilena singi mateng nani hoje film mayam yengbiri ba manamnari ba tabudabu market se am pick panina. Please stop piracy, and I appeal to all the people to stop this piracy. Sikata hainingi piracy ki cassette laibi ga nusimaga. Thank you. Thank you. Yeah. Ngasi dagi lay bayadre dasadan hayam ni isolero. Ado dasadan da aina hangning baja tay film gi maramda kay kado loy thadokraga ne. Dasadan da khoi pamjaba food se kaino. Yam inkhala ko matam dadi meat yam charmi but kangsoi rom do ina chathare. Kala chamdarak ba do kangsoi choose to gadra na traga 6 pack choose to gadra. You know, obviously nupa ase di 6 pack dum loi pauna ma angtare. You know, but kangsoi is like necessary for everybody. It sure is. Thank you so much for being with us, and I really hope that you have a very great day ahead. Thank you very much. Thank you. Hello again, I'm with the most beautiful, the versatile and the evergreen actress of Manipur, Devita, and of course, the gorgeous Jenny. Film dagi tokraga ko. It's a lifestyle jeng ngasi bauda sahi asuk yama bauda sungong hong de hai ba. Kari chinjak sabi ge kamaina khode ju tips kitang pibiu ba. Sinzak hai je adum asam manga tane khoi na sai je asida khoi celebrity ni haraga tongan ba khoi kai ni yamna mina sana da ba po sa ba di sa dre khoi mina sana ba sing de dum sa sinzak hai je thau gum ba de khara sa dre ko thadi noi khat pa ki sang je sahi yam di hengkalak pani na kang choi gum ba da ki ko no gum ba khara sa re iron ba gum ba sum gum na khara. That was the film fraternity and highlights of today's events. Film for Manipur gi 13th Foundation Day numit asida Mami Mapao gi team dagi film industry asibu lakleba chahi asida hena chakothan bangam ngani habagi thajabaga loinana. This is Tenzing and Strela signing off with cameraman Naucha. Thank you so much. And no. Tenzing, how did you feel not meeting Bizu? Burn baby, burn baby. Bye-bye. I met Devita and that was like she was not less beautiful. Bye-bye. Wow, such a great experience. And what a big event it was, with vivid performances and famous faces everywhere. A film with a different taste is hitting the screen this month, Tinsel. And we have a behind-the-scene making of the movie. Beacons Entertainment Production ki banner Makada, Binoranjan Oinam gi wari screenplay madi Sairolda, Bobby Haubam Lamzing Lamtak na Pankatpa, Tinsel Haina Mington ba feature film mama Miam the Kudul Tam Gadori. Film as a cinematographer Sanjoy Chingam na Oiri, editor gi Sinna, Inausa Kundrak na Pangli, Napoleon Trof na makeup ki Taudang Lobagalona, Kiran Tokcho Mamade, Mantri Maitayan in a costume gi Taudang Lodi. Hey, Janggra kya ba? Hey, nui na pa ke wa pina bra. Ai no wa pina oi da din ke mo ta ne. Na sina na ke phasake. Ha, na ke phasake. Nai ko, na sina ko. Ai, tong nang ne noi bo. Rồi. Ngô mà đi. Chính ông đi trên ngoài. Lấy na dagi hai na thod la vi nungi chin ba. Chin
baluda kari wahai bu fumli bano. Thainigi Manipur ki 300 years back adu relate tong narakpa wari akogi tha phunga wari ge mari lena ba adu ba wari kaya masu koi film si koi wari paring amoina yawi adu modern gi keno siga koi hujik lai ba modern gi life siga 300 years ki wari siga kamaina ani siga kamaina relate lena ra ino haiba confusion me amazu film si yaw da badinate ai bada ware aidi nushiba nange wahai aigi inakta laklo hujik koi present situation gi adagi glamour wall gi adagi maitei society da koi chahi chahum gi mamang da hing namba adagi family drama gi adagi moi gi mama papa gi mama ga macha ga rena relationship adagi imung amada magi nupa ga magi nupi ga rena number relationship si ma na more kan da koi sima ji sagal pada number da yamna chobe experience onka phangki Tomthin Siza hai ba film sida aigi character se tasing hai ga di aina mamangda sajagi ba role me am degi kitangi tungan ba oi adum nupa gi type da di oi raga wakhal gi dum hadi teenage amagi wakhal khanjari ba adi nupa ga se dum slightly pam khotna mamana ba ga dum dumaina dum ba character mo oi aigi role sida aina torisi amna strict oiba di magi kai hai tari compromise adugumba yaudaba magi nupada orashu adagi machada orashu adugumba yaudaba aigi wahai katana aigi decision katana last in the final adumaina ga tawba character ma khaktawe haiba film sida adumaina problems macha macha dagi last film sigi ending da koi imu family du da kyam chawa problem ma tholake habase yam chauna sigi films dagi o thamani next week da nang Delhi da soidana thajan ge khangni Ma, mama na horok lavani na. Aishu, ai angam bathak to hona batare na. Delhi da chalaga modeling to vai. Sida di noina thingi dana. Ada dikana na thing dori ge. Nami tuppe ni hu noi. Gita concept na puthok der film asigi Saihek Singh Tony Ahiba me lamjing lamtakli Maya Chaudhuri Raju Nong Soma Idhau Indu amadi dana manjuri na chingba saknaira ba kya na marui ba mamiroi sing oir film ase lakli September ki tang kulhumdoi thang janumita Manipur State Film Development Society ki auditorium da nungthil pung ani amadi numidang waram pung mangada haunabi matung ina phongdok tuna leibak miam da khudol tamga dauri ai ga ko yam chana de Release tong naba sem sawa puna maglore 23rd September 2017 MSFGS Auditorium Palace Compound da lagi ba sida pa release tong naba Tomthin Siza team na sem sawa puna maglore jare Film se lakliba September ki tarik kulhumdoi MSFGS Auditorium da soi dina release tong naba gi sem sawa puna jare Maya soi dina lakliu I have to be am naizarani Nandi Thajani, the viral song with act of introducing actor Amar Mayanglambang. And it's a film focusing on the glitters and hardship of modeling and choices of life. Now we have the highly anticipated MB, which many have been waiting to see, Wang Magi Koibu. A folk fusion music video is released, so let's have a look. Dreams Production ki banner makhada Wang Magi Khoimu haina mingthonba music video album ama haukiba tang marida Adventure Cafe da release tawkhre. Music video album asi release tawbagi tharumaduda Film Forum ki chairman S Mangojao Saknar bi khunungi sai sakloi LB the team di maming leraba guitarist Samson Ohumna athoiba mithung lensing oina saruk yakhi. Khaidem imogi sairolda Surmani Risina Saipaliba music video album asi Gyanan Nalamjing Lamtakli amadi Regana editor gi thaudang lauri. Sadananda Pilot Prince Araba Loinana music video album asi gi saisakloi oiribi Rosie Haisnamna maruiba mamiroi sing oiri. Music video album asi khunungi saida yumpham oidina
fusion music ki top top mahau ma piri. Wow! Yamna pukning thogat ningai oiba lamdam asigi inatpu yokhatpa isayaman wang magi khoimu. And director Gyanan has been delivering us some great MVs, and that's for sure. Kutsa Ani celebrates its 50 days full jam-packed screening at Friends Talkies. This movie is going strong till today. So let's have a look. CD amok khakni aina porai CD ani ne. Hema Films production ki banner makhada ahan boina puthoktuna yumlembam bembem na khudol tamduna mai pak na puthokliba khutsa ani hariba pharmacy cinema hall da uttuna miyam da khudol tamba numit yankhaini mapung phakre. Ait Hemabati amadi ko handsome maring anina film asigi producer oiri amadi IS Gurungna lamjing lamtakli hena nungairiba pungning thagot payariba wafumdi film asina numit yankhaini cinema hall da utlakpa sigi harau tayamba fongdokpa oina haukiba September gi tang ahum nongmaijing numitta thangmai banda leiba IWCDC gi Punya Children Home da tengbang gi potlam kya khutsinakhiba sini film asigi production team gi maikai dagi almira ani chengbek mari firol loinana acha gi potlam kaya achamba thauramama pangthoktuna Children Home da khudol tamki. Yay! Kutsa Ani da ani tare yam mapung fire. Actress Gapalina gi su ahanba feature film ni yam fajaba performance utpiri, and the production team even donated charity as a celebration of its success to a children home. Wow. Anyways, let's take a short break. Pradhan Mantri Awas Yojana Credit Linked Subsidy Scheme, Mission Housing for All by 2022. In conjunction with the Government of India, Mission Housing for All by 2022, Panthobi Housing Finance Company Limited, the sole housing finance company, brings you Our Promise, Your Home under our motto, Shelter for All, governed by PMAY CLSS. The company under PMAY CLSS provides subsidized home loan to 28 towns in Manipur. Loan amount of up to Rs 15 lakh for academically weaker section and low income group. Loan amount of up to Rs 50 lakhs for middle income group. EMI as low as Rs 1,136 per lakh. Zero processing fee. Subsidized of up to Rs 2.67 lakhs. We request the people of Manipur to kindly visit our offices at Imphal, Nambol, Bishnupur, Moirang and Kakching and get the benefit of PMAY CLSS. Panthobi Housing Finance Company Limited. Welcome back again. We have the releasing function of Korongan 2, the movie. A part 2 was made after much fan demand for its continuation.
Manira Movies की बैनर मखादा मरी सुबह ने पुथोकलिबा फिल्म कोरोंगान पार्ट 2 हौकिबा अगस्त के तांग कुंथ्रा युमसकेशन निमित्ता उर्सा सिनेमा हॉल दा हौनबी मतुंगिना रिलीज तौख्रे रिलीज तौबगी थौरम अदुदा फिल्म फोरम मणिपुर की नौना चेयरमैन खल्लबा अमदे हानगी चेयरमैन मथंगसिना एस मांगुल जाओ मदे एल सूर्यकांता लोइनना सीनियर डायरेक्टर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट बीस गुप्ता लाइश्रम अमदे सेक्रेटरी जनरल बिमोल फिवो पुन्न मरीना थौरम की मयाई तांगबा लौदना सरुक याखी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एडिटर की थौ संजित XL न लौरी ननाउ सगोल मांगना म्यूजिक की सिंथा पांगली कॉस्ट्यूम की थौदांगना गालीपा न लौरी मेकअप की थौना संजोय वाहेंगम न पांगली गोकुल सिलहैबा अवेनाव अमदी सोनियाना मरुओइबा ममीरोइ सिंग ओइबा फैमिली फिल्म से पाबुंग प्रेजेंट स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन की थौगाई ओजित बाबू न लौबगा लोइनना सनायाई न प्रोड्यूसर की थौदांग लौरी पनवयाई फिल्म से रिलीज तौबगी थौरम अदुदा ngallingay soidraba ama wairamlabasu matam masidadi tangna thokwa ama oina film asibu yengba lakhibasing chikna chaina ngamkhide thina khide thoina fidagi maru oiba film na punsini khanjari bisingi wakhal mayol chonghanki noho दागो कुलबु यावर देखरा थिंगाई बे खाई बखरा याव बाई दुनी नुंगसा लिंजन फोंगदोकपा wishing korongan but a grand success from Mami Mapao team Mathangi Mapao asi making of Thajagi helmet and it's going to be released soon, so let's have a look. Holo tunang yinglesu pende pende fong nagang yinglesu ikai ikai Om Vishnu Film Production की बैनर मखादा थाजगी हेलमेट है मिंगथोनबा फीचर फिल्म मा लाकलिब सितंबर की तांग कुनमरी नोमाइजिंग नुमिता रेंज ग्राउंड या स्कूल द होनबी मतुंग इन लाइबाक मियाम द फोंगदोक्तुना खुदोल तमगदौरी बी सूर्यलता न खुदोल तमगदौर फिल्म से GS ननाव की साइरोल वारी अमदी लमजिंग लमताक मखादा पानखट फिल्म ने हारिब फिल्म से दा इधौ जेनिफर रोशन मदी रतन लाइन चिंग मक्याना मरुब ममीरो सिंह ओइरी फई हाई तारे मसक नियन एल्बम की हीरो की टाइप मुक्तरग तौरी लैर हालदी थाजगी हेलमेट हाइजबु कमाइन तौदौ मानगे आइदि ममिंग नंग ताबदा नोकनिंग बना लोय येंगबा लाकपियु मयाम रेंज या स्कूल दा सोइदना on 24th September. Finally, we have the most awaited classy settings and world stage ambience. Musical fusion and experimental based symphony of music performance in the upcoming Play the Moments Season 1. लाकलिब सितंबर की तांग तरा तरुक थांग जनुम की नुमिदांग वरम पुंग मंगा ताब मतमदा होटल इम्फाल दा प्ले द मोमेंट साइना मिंगथोन दुना फ्यूजन म्यूजिक द बेस तौबा चांगयेंग ओइना चंगचिन बा इसै नोंमाइ की ओइबा थौरम अमगी आहानबा सेशन रिलीज तौगदौरी अखोइना सखिबा इसै खरसु अनौबा चनरकलिबा मतमसिगी म्यूजिक स्टाइल अखोइना पामजब स्टाइल खरद मुक मयामदा प्रेजेंट तौजबनी चनरकलिबा इरा सिगी सिंगल ओइबा लाइव स्टूडियो सुमाइना मथंग मथंग पुरकपसिदा अखोइगी मणिपुरसिदा सुमाइना एक्सपेरिमेंट तौबा यागद्रा हाइबगी वाखलोन लेजबा आर्टिस्ट सिंगना पुंजलगा तौजबनी सोइदना मियेंग ताबियु acoustic instruments sing hojikti kya khongnaraktre VS instruments or keyboard na loina samjalakpagi mongda maino lai acoustic instruments sing ji sum value handarakpa artist masing yamjalaktaba admaina sum tarakpagi mong ma sum like play the moments haiba platform ma ji mainly makhoi gi asagi classic instruments sing je live oina khongbagi beauty do adugi podo mayam da show tawnaba kitang itop to maho mu oidrana adumagi basis da semba play the moments haiba kono musical platform artist sing siam challenging oiba artist haibadi akoigi music instruments sing je acoustic oina loin khongpagi adagi
ngasai isai sing ji su anoba makal gi sai even already han akhoi gi legendary singer mingoina palabda akhoi pawung pahari legi draba sai sakpa mahak masan sakpiram be isai cover to ba yauri hamom sadananda maha maksana sakhi be isai maksu nauna amuk akhoi gi reggae version da saktokpa asugum ba isai makal sing am experiment tawjaba sugum platform mani adu matungda lakadaba platform sing da so khoina attention draw tawjari se anoba singer amadi hanagi leiraba masak saknairaba singer singdagi moina already sakraba amadi saktri bisai singbo anoba test amada public na pamnagadaba mawong amada piba ngamnaba hona jabani play the moment season 1 loiraba matungda season 2 soitena lakani mayam miheng tabinasi 16 September Imphal Hotel mayam soidana lengbiro amadi hona jariba khara asi mai pakna boda hona bada mayam na mateng pibiu aduga tahonningliba Manipur gi oiriba isai gi taibang asida hapchan halingiba khudima adusu suggestion pinanwagi tanja adu lobiho हारिब थौरम असिदा मखल मथेल क्यागी चिंजाक अमदे इरमदम असगी सदानंदा गीतारानी बाला बोनी आरबिन सोइबम किशोर निंगथौजम अमदे जैशन नचिंगबा ममिंग लेरब आर्टिस्ट क्यासु सरुक यागदौरी मणिपुर अहान बोइना पांगथोकदरब थौरम मखल असि तानथाना खुदोल तमगदौरी अमदे इम्पैक्ट टीवी ना मीडिया पार्टनर ओइना सरुक यारी First show of its kind in Manipur. Come and join us in the releasing of Play the Moments. I'll be there and I'll sing for you. On Saturday, 16 September 2017, time 5 p.m. at Hotel Imphal. Come join us on the releasing function of Play the Moments. I'll also be there and sing to you. Come and join us in the releasing function of Play the Moment. Be there and dine with us. Supported by Head Professional Moirang Kong, Sounds Music, Radhamani Collection, Kiss and KB, Media Partner Impact TV. Tickets available at Bowls and Bins, A to Z Kwakatel and 4H Thangwipan. I'll be there too with all the celebrities, and we have a big surprise ever to be released on this day. Oh, I'm quite curious as to what it is. So see you guys there. There viewers, that's all we have in this episode of Mami Mapao. Hope you liked it. Mathangi episode ta tongan ba na entertainment gi mapao kaya muk pudu na lakchege. But dear fans and followers, please do send your feedbacks at www.facebook.com/Mami Mapao. Thank you for watching Mami Mapao. Goodbye.